DPS Tele class. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. grade 4ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೇದುಗೆ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫೀಸ್ತೆ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ ಮರ್ಹಬಾ ಮೇದುಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ವಸ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಫಾಸ ಕೊಬ ಕುದಿ ಕೀನತಿ ಕುದಿಂಗ ಹಾಲು ಸೊ ಮೇದು ಕೊನತಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಂಗ ಹಾಲು ಸ್ವರ ರಂಗವಾನಕ ಕೊಬ ಕುದಿಂಗೆ ಕೇವುಮ ಕಂದತ ಕುರೇದೇತೆ ಬರಂಗಳ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ರಿಹಾ ಕುದಿಂಗೆ ಕೇವುಮ ಕಂದತ ವೆಸ್ ಬರಾಬರ ಕುರಿಯತ ಆದಿ ಸೌಫಾ ಕುರಂಗೆ ಅಮೇದಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ ಹರಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಆ ಫಿಲಾವಳೆ ಕಂ ಫಿಲಾವಳ ಫೆಶುಮ ಕುರಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ ಸುಳೆ ದುಆ ಕಿಯಾಲ ಮಾ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ ವೆಸ್ ಮೇದಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಮರ್ಹಬಾ ಅಮೇದಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಫೆಶುಮ ಕುರಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ ವೆಸ್ ಸೊ ಕೊಲ್ಲ ದೆತಿನ್ ಸವಾಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮೇದ ಹರಮಿಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಮಿ ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ಪ್ರಥಮ ಸವಾಲಕ ಸೊ ಕೊಲ್ಲ ಮೇನುವ ಸವಾಲಕಿ ತಿಕುದಿನ್ಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚನ್ನು ತಿಕುದಿನ್ನ ಮೀಹಕು ಅಜಾಬ್ ಕುರುವನೆ ಕಮೆ ಫೆನಿಚೆ ತಮುಗವನಿ ನಮ ಕೀನ ತಿಕುದಿನ ವಾಣಿ ವರಂ ಹರಾಮ್ ಮಾಡಿದೋ ಹರಾಮ್ ಕುರುನ ಅದೇ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮೆ ತಿಕುದಿನ ಫೆನಿಚೆ ಕಮುಗವನಿ ತಿಕುದಿನ ವರ එකමෙන් හොදා මොනේ වර බලා හිපා එන්න මේ කුරින්ති කුදිනන් එවසරක ඉංගිෆා වේත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානුගේ තෙරෙන් බයක මිකහල ආදය ඛිලාෆ් අතතකේ දක්වා පාවාක මාෂාඅල්ලාහ් මේ කුදින් බුරියා කුදින්න වෙසේ බෙන්ගේ වර ආදය ඛිලාෆ් අන්ද කොම් බේකලුනක නෝනේ කොම් බයකන් ඒකාල ආදය ඛිලාෆ් අතතකේ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිවර කරවනි රණහොල් සූල් බේකලුන නොත නබි බේකලුන දො එහෙම වීම ඒ බේකලුන නම් ඒ කුරිමති කුරුවා නොනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දක්වා කන්දතක මේ කියන්නේ කොන්නම මාෂාඅල්ලාහ් ඕජිසයි එන්න අමියද ආරමෙන්ගේ ෆිලාවලකි මෝජිසයි අමියදගේ ෆිලාවලගේ තෆ්සීලා දියමු කුරින් හොරහා කොදන් වල මෙයට තිකුදෙන් දස් කුරානි කොම්බේතෝ බලාලමද මෙති කුදෙන් දස් කුරානි මොජිසාතකි කොබෑකම මොජිසාතුගා ෆුරිහම වංජේ කන්දතේකි කොබෑකම මොජිසාතුගේ බේනුම আদি බයි රසූල් බේකලුන දෙවා ෆාවා මොජිසාතකි කොබෑකම් මෙති කුදින් මොළු කුදින්න මෙවණි මොජිසාතකි කොබෑකම මොජිසාතුගා ෆුරිහම වංජේ කන්දතක මොජිසාතුගේ බේනුම බයි රසූල් බේකලුන දෙවා ෆාවා මොජිසාත වකිකො බොනේදී දෙවේ මසෙක්කෙත ෆුරිහම කුරුමු නේ අමියා හිසාබු මේදුගේ ෆිලාවල ඉබාලාදන් කොම් කුජක ඉංගෙනි මොජිසාතකි කොබෑක උනේ මොජිසාතේ පුනීම සිෆවනි කොන් එච්චෙක්ක වර රංගොල බයිකුදින් ජවාබ වෙදේ තෆාතු කන්දතකේ දෝ इंग्रेसी मोज आहार में मिहारो मिका मोजजाते बुणम वेगे कीके बुणने मिरेकल्स मेहिं किया आडवहंता एम आहार में मेद मी बालालनी मोजजाते की को बैकं फुरतम समी बालालनी मोजजातुगे लुगावी माने की एई चेगे बहुगे माना ने මොජිසාතගේ ලුගවි මානෙකි එයි නුකුලෙදු කමකම් මීහකු නුකුලෙදුන් තෙරික හොනකම් ගවරිනම බුණෙවෙන මොජිසාතකේ නේ ගමයි පහුගේ ගොතු කියාගොයි ඉස්තිලාහි මාන මියා තෆාතු නේ එම් ඉස්තිලාහි මානක මෙන්නනි රසූලුන්නා නබී බේකලුන්ගේ තෙදුවරිකන් හාම කුරම ගොතුන් එබේකලුන්ගේ අප්පුල මතින්
main Allah faalu kurawa eya effada ecche genomu kuladanaka libigennuwa aadaya khilafu komme kame inge ema pahuge maanaya istilahi maanaya tafaatuge meda maygande ekkamaki mi nukuladun tarika mi annani kombeka aadage insanunna ei kivvege rasuulunnai nabibe kalunge tedurikan haamu kuruma gotun takkawafa aada khilaf kandattake mi annani do ekam bayan kuraba kit qur'anuga main Allah wahi kurawafa wani hama kashawan timan ilahu faaluwe bayamagenwa ayattake kalefaana baawale bime fasiqun num bayaku eka kafirin nuanete sutur baqarage nodi henuwa wanayatuga Allah wahi kurawafa mewani bayamagenwa none ayattake ayatta mitanu kit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza mi bas penu nukurabwa keneswani ayattake nge ayattake ei tafaatu kandata wahaka ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafaatu kandatake baawalawa fawanikama adi kandata qabul nukurani fasiqu nedo nge ela ebe kawna mu'jiza devvairu efada mu'jizatin ebis farataka nugenevenekama gonja sawafawe nge mu'jizatin Allah subhanahu wa ta'ala dakkawafkam goninam Allah subhanahu wa ta'ala gonja sawafa wane ekamen ihin aadage insanaka nukureveneka nge hamegata rasulunna nabibe kana debba mu'jizatan dekolo hoduma emmeha mistaku nukure digamwan bay rasul be kanan em mu'jizata vure gina mu'jiza debwa faave armak filalu ga din fahu baga harmen komisarake balalana bay be rasul be kana debwa faava mu'jizata nge emme bodu mu'jizai debi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ei haramenna meharas fennam miyoi mu'jizate ei kiriti qur'an nge efada qur'ane no da suraten ebisme ka nugenevene kaman elah wani konja sawaf challenge ko fa bawe Allah subhanahu wa ta'ala kiyatu qur'anuga mifada surate no da qur'anuga ayate bes nugenevene ka kam bayan koraba Allah subhanahu wa ta'ala suratul israge addiha avvanatuga wahi korwa fa wani kalega faanu vidalu washe hamakashawru me qur'ana effada ecche genoma insina jinnin evvinamaves eya effada echen eronaka nugenevenete evrenge ebbeku anebbeka waagiverin kamuga vi namosme emma meti Allah subhanahu wa ta'ala challenge kurawafa insina jinnin evvias preet qur'ana effada ecche nugenevenek suratul huduge 13 Allah wahi kurawafa wani nuwata ekalefaanu amile fulan heddeve ayateke kaman evren bunani heyye kalefaanu vidalu washe fahe amilleyan hadafawa ekala diha sure tiyaba mihun genes balashe ay tiyaba mihun tedwerin kamuga wani nama Allah fewa tiyaba mihuna kuladana viha bayaka nikan goa genes balashe adis Allah wahi kurwa famewani baqara sura 31 timan ilahu alaya ebahi muhammad gafana timan ilahu baawalevi echka medu ebahi qur'ana medu tiyaba mihun shakke kamuga wani nama fay tiyaba mihun ega wafada surate nikan genes balashe adi tiyaba mihun tedwerin kamuga wani nama Allah fewa tiyaba mihun nasu dene ehi terin tibinama eurenna nikan gowa genes balashe emi bayan kurewun komme ateka sallallahu subhanahu wa ta'ala wahi kurawa mewani migen ayate genes balashe tiyaba mihun quladana wa kamuga wani nama urihamen ekkollav kamuga vias ema geneveneta migen ebbes emme ayate ebbes nugeneven do ema ete Allah subhanahu wa ta'ala challenge koffa nugenevene kama amihasa mi balani mu'jizatuga furihama wanjehe kantattaka nge aharmen aadage insanum ves kame kurakam goni nama tikudinna nune tikudin kariga mihun bunane mikame miwana garaka furihama wanjehe nei enno salaka filawul hadaru miwana kantatteke furihama wanjehe ne erunne e kamyabuwan amegota mu'jizate ves furiham mewani bakikahal kandatteken ega wakamuga wani nama nge euten ilmu werin bay kandatten eburi faha kurawafa egen ekkamaki Allah ge haduratun faaluwa kamaka wanche hene adage insanu ka millen kura kamen enwane mu'jizata kashe nge e wanche hene Allah subhanahu wa ta'ala ge haduratun faaluwa kamaka amegotan aadaya khilaf kamaka wanche hene adage imsalkan harmen men hurefa fenna kamen
enueda neha bodu kamaka kam mihun bunafane mu'jizateke nuwana nge e wanchen waran aadeya khilafu ehem mihaka kuran prodana nuwawaruge odeti kamaka nge eya effada ecche genawman huriha makhluqu nukule difawa ecche kawanche hen nge misalaka kiyeta qur'anuga meti kiyeta qur'anake mi effada ecchemi huriha makhluqun evvies mi nugeneven ema Allah subhanahu wa ta'ala challenge kurawani e insanuna note efada kame ehemme kan nukurevena kamuge yaqinkan ilaha wati nge rasulunata nabi bekalega epulmatin faaluwa kamaka wanche hen nar baifara aharame mehen uleru mihum bunane note video ta kumvesti kudina fenege hingadane miracles se kiyafa hunna baikala ade khilaf kanka mihunge foratu note tantano fenigenda do e nuwane mu'jizata kashenge fahriga miheka hasa kame nota ade khilaf kame Allah subhanahu wa ta'ala ge izna fulaikum vedane miha ekamaku eyan aharam islam dinuga mi kiyani karamate nge mu'jizata karamata ismi tafatu deche mu'jizate ki mi rasul bekalunge appulu nota nabi bekalaga appulun faaluwa kandata karamate ki Allah subhanahu wa ta'ala lobodi gannawa kommes alaku alege fushun fenigen daane ade khilaf kanka nge ehma mi deeti wakikuran tikudinna ingenchene ehma miharu me zamanuga misalaka mihege fushun node tanakun ade khilaf kamme funes enwane mu'jizata kashe ewani karamataka nge ade khilaf kandetta faalwa dosarega hinga kama kannu misalaka qiyame wa wagutun qiyame duhuge hinga kandetta ekantetta nuwane ei mu'jizata kashe mu'jizata ka miwani am halatuga ovva fenna khasa kantattaka nge misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga am halatuga hutta ekalefana mi bay kantatta mi faalu kurawan ehma e miwani mu'jizataka nge akudi demmi balalani mu'jizatuge beenuma nge mu'jizata mi bawalawa maaganu beenuntaka mi balalani etun ek furtama kamaki mi rasulunna nabi bekalunge tedwerikan hama kurama komme rasule wes adi nabi bekale wes dina gowalan fettomu e bekalege qawmuge mihun e bekaluku dogu kureba ehma e dogu kuram feshumun Allah subhanahu wa ta'ala e bekalunge gowalawa gowmege tedukan hama kuramataka tafatu mu'jizatan e bekaluna mi bawalawan e bekaluna Allah ge furihama ta'id wakan hama kurewuma nge ebe kalun du nukurawakan ebe kalun ge gowalumeki furihama kantatakkan Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalun eku wakan hama kurewuma mu'jizatan mi bawalawan ebe kalun ge risalatun hiki qaim kurumattaka ebe kalun mi risalateki mi ebe kalun mistakunna geneste kantatta ema e kantattaka hekke gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi mu'jiza mi faalu kurawan mistakun islam din qabul kurma awas kurma mewas tikudina faha gawana misalaka mihu ko aada khilaf kamek kuri mihun tabawalen awassefa adi gina wasweba amegota Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalunge aipun mu'jizata faalu kurum ebe kalunna tabawa mistakun eba ituruwe adi awasesweba ehma ekantata kuruma Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza mi faalu kurwan අනිකමක මෙති ඛියාමත් දුවහු අල්ලාහ්ගේ දර්බාරුගා කාෆිලෆාවා මිස්තම්ගේ උදුරු දෙක්කුම් බන්දු කුරුමා නේ කිත් කුර්ආනුගා අල්ලාහ් වහී කුරවෆානේ කාෆිරු මිස්තකුම් ඛියාමත් දුවහු තෆාත් උදුරුත දක්කානිකම එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හෙකි එබ දක්කවා එ මිස්තකුම්ගේ ගාත රසූලුන් ෆොනුවිකම එබේකලුන් තෆාතු මුජිසතක තෆාත් හෙකිත දෙක්කෙවිකම එම ඒ රුසුරුත දෙක්කුම් බන්දු කරවමටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙති මුජිසත ෆාල් කරවා නේ එහෙම මී මුජිසය පාවලුමගේ මාගණු වේණුන් තාකි නේ අදෙන් සෝමි බලාලනි ආරමෙන් දස්කුරින්ජේ බාතකු තෙරෙන් අනිබ්බ රසූල් බේකලුන්නායි මුජිසයි නේ Allah subhanahu wa ta'ala mistamge gata fonunu huriha rasuluna shay nabi bekalunun ebayge zamanai tanai mihunnai adi halatan ekashena gotaka mu'jizata fonuwa febwe nge
egotum miyadu sa balalani Musa ge faana Isa ge faana adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam devwa fawa bay mu'jiza itaka ebbes kujja ingeta Musa alaihi salam Allah subhanahu wa taala kitam mu'jiza devvi kame kit qur'anu ge ebave ekale faana devvi mu'jiza to adadu en kongujja ingeni Musa alayhi salam fonuvuni kaaku kumbege gaatakka wararangal bani Israel baagaga mihun gaata huri kaaku veriyaka wararangal Firaun do emma Allah subhanahu wa ta'ala Musa fan rasul kamanga fonuvi jabbar ilahikama dawwa kuri aniyaveri Firaun ge gaata etun ekale fan Allah subhanahu wa ta'ala dewa famoni nuwa mu'jizate Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa famani Isra suratu ge sate ke banayatuga timan ilahu Musa ge faana faalu e bayame gemba nuwa aaye mata mu'jizai devvime nge em so miedu mi balalani mi ayatu bayan ko fa nuwa mu'jiza teren bay kandataka atun hilaganu fennu kutuma hudukulage vida hure nuura ekale faana eppulu galawwa faawuma ekale faana devigem wa asakola udun manna adi salwa bawa lebuma adi ekalefana devunu emme mativere mu'jizakam gawa ekalefana asakolu naga harufaka badal kuravu emi mu'jizata waha ke qur'anu ke tanegga Allah wahi kurawa fa babe tikudin es surate gotuga balale vidane toha suratuge haibwana ayatun 23 wana ayata demedu mi kantatta bayan ko dewa fa adi ege turabes warginat tantanuga Musa alaihi salam dewa fa mu'jizata wahaka bayan kurawa fa bawe den ni balalani Isa alaihi salam Isa ge faana kiwes main Allah subhanahu wa ta'ala banu Israel baagaga mihun gata fonu rasule ei banu Israel baagaga mihun gata fonu emme fahuge nabiyya nge main Allah ekale faana wes etan mu'jizata devvi egeterege himene bay kandata ki Baraspa jefawa mihun adi lofa mihun ge gaga ekalefan aipulu bisomu arangalugun ekalefanu tuppuliru mistakuna mukhatab kon ekalefanu ge ta tuppul emme tuppuliru damati kol gonnawa mistakuna mukhatab kuriwa kitu qur'anu ge bayan kurawa febave Allah ge dono fulaiku maruefawa mihun diruvuma mashin duunyen heddemu fohu e fumelewum furana eligin diuma udun kai chehige sufrae bawalimu fada podete mu'jizat ke ekalefanu bes devwa febave adi mige turabes tafat mu'jizat ke kalefan devwa fawakan kit qur'ana getan ayatega Allah wahi kurawa fe bawe nge ami hasabu sadakalana Musa alaihi salam adi Isa alaihi salam behekutun tayar kofa video clip nge so every nabi every prophet of Allah came with something that was at the peak at that particular time but he came with it on a much higher level that would prove that it's not magic and it is not even part of the ability of man, but it is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. At the time of the Prophet Jesus, may peace be upon him, Isa alayhi salam, medicine was at its peak. You know, people were getting excited about how this one is cured and that one is cured, and when he came in, the miracles that he was granted by the power of Allah subhanahu wa ta'ala, they were such that even the person who died was given life by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And that was a miracle of Isa alayhi salatu wassalam. And the Quran makes mention of it. Allahu Akbar. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي Allahu Akbar. Allah says, through our permission, you have taken out those who were dead. And what he used to do, he used to make a shape of a bird and he used to blow and it used to get life and carry on. Allahu Akbar. The Quran makes mention of that. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي Allahu Akbar. Allah says, remember, O Isa alayhi salam, when you made these shapes, the shape of a bird, blow in it and it would get life by our permission. This is the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam, he was at a time when engineering was at a very advanced stage. You find the pyramids and so many other, proofs and evidences of how they were advanced in that regard. What happened? Subhanallah. A little touch of his stick on the ocean and it opened out completely into roads, complete.
This was the height of it. It's the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who knew and those who bothered to know would immediately believe that this is divine. This is something from Allah. This man is a prophet. This is why the Sahara, those magicians, one narration says they were more than 100,000 magicians. Allahu A'lam, exactly how many they were. But mention is made of 120,000 of them. And mention is made of thousands, a large number. If we want to give the correct answer, we would say they were a large number. So, when they, being experts in magic, came through and they put down their ropes, and they put down everything else, their sticks, and they became moving serpents, or it seemed like they were moving serpents. And Musa alayhi salam, for a minute, he was about to put his asa, his stick down, and Allah subhanahu wa ta'ala strengthened him and told him, you put it down by our help. And as soon as he laid it down, we all know it devoured the rest of what there was. What did the magicians do? What did they do? They immediately fell prostrate because they knew this is not magic, man. Not magic. This is something, this is divine, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. So with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and now I'm fast forwarding to the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was the in thing? What were they bragging and boasting about? It was language. It was language. They were linguists. They would say, if you look at Umayyah ibn Abi Salt and the poetry that he said, and so many of the other poets, and how they used to gather in their little clubs and India in order to listen to poetry, and they were at the top level, everyone competing with the other, although they were unlettered, but they were very eloquent, very eloquent. So they knew poetry and they knew speech of man, but they never knew Quran, because Quran is neither poetry nor is it the speech of man. Subhanallah, it's something in between that they really were baffled regarding, completely and totally baffled. So this is why you hear the verses of the Quran. I opened this session this evening with powerful verses of the Quran. And why did I choose these verses? Because they are short, sharp verses directed to a topic of belief and aqeedah, and what is going to happen in the future, prophecies, and subhanallah, so short and sharp that those who do not want to listen are forced to listen and digest and understand whether they like it or not. Kawakudi video clip punti kudi nangi gajeta Musa alayhi salam, Isa alayhi salam ba wala fa ituro ehem kanta tekebes do. Then some balani kit Rasula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bawalabi by mu'jizataka nge kit Rasula sallallahu alaihi wasallam hissi adi maunavi war bodete mu'jizatake devvu emme gena mu'jizat devvuniwe sekalefana mugutun ilmuri medalawa gutuka ekalefana enha tinha demeduga mu'jizai Allah subhanahu wa ta'ala devwa fabe mi ehen ebbes rasulen adi nabiyaka devwa fa nuwara kalefana devwa fa wakan amawa tadile nge ekalefana devwa fa wa hissi mu'jizatake mibunani ekalefanu ge zamana wagutan ekashigen waguta devwa fa wa mu'jizata nge e halata ekalefana ki halatu ekalefana devwa fa wa e zamanu ge devwa fa wa baikandata misalaka handu defali kuravun kit qur'anuga suratul qamaruga pratama ayatuga Allah wahi kurwa fawane handu defali kuravumge wahaka eme tafsiruga war tafsil kun onnana bayan kufa kihim vegenkan handu defali kuravumge e mu'jizen Allah subhanahu wa ta'ala debi amege tura kaiche hekalefanu kufru matiga behetumun e kaiche hekalefana tasbih kiyuma hilataka e gasta hekalefana salam kuruma විහලාෆාදීන් බකරීගේ කුඩකළුවා මස්කොන එකලේෆාන වාහදෙක්කුමා මිනිකාමගේ එකලේෆානුගේ නබීකමන් හිකිදිනුමා ඉස්රා මියරාජුගේ හාදිසා ෆදා බොඩෙති මුජ්ජාතක එකලේෆාන දෙවවාෆාවාකන් හාම වෙකින් එබදෙන්නේ අදෙන් සම බලානි එකලේෆාන දෙවුණු මෞනවී මුජ්ජාතකී එයි දෙමිගෙන් දාගොත දෙවවාෆාවා mu'jiza evs kujja kengede demigen dagot devwa fa evs mu'jiza te kalefanu fa polun aswa wararangal aharame mi kiyawa kiriti porwa nge
kit qur'an mu'jizata ka wani kiwegen to no tege bai sawbata nge war gina mihun qur'an suwalen mi kiwegen he qur'an mu'jizata ka mi wani ehma saw me ade mit tikudinna mi hissa kollani egen bai sababata nge ekkamaki main Allah wani kit qur'anuga efada fote nugenevene kamuga muli insaniyata konja sawaf kurin haram bayan kuri ayatuga wes onnane Allah subhanahu wa ta'ala challenge koffa insanuna jinnina nugenevenekan efada fote enno ema ei mi foi khasawa nune mu'jizata kawwa esaw nge ega maane sikunitaka kura asaru warugadefa aduha mihage hita biruwer kamwade haran kuraniwi gotakan efotu mistakuna hidayat limum diu mihar duniyage emme kuriyaragen daanwade emma ginamihun tabawum da dinaki islam din e tabawa magon e sabaki kit qur'anuga miwa tafatu wahakata mihun tirasa ko ekantattan hoda denagatu musabun en dibe hidayatu magon sabab ei mistakun gina mistakun islam wa magon sabaki nge emima e kit qur'an kiyawa kamuga waninam Allah wahi qur'an ei hittaka libene hamaje humeke nge ala bizikrillahi tatma'innul qulub kit qur'an Allah wahi qur'an hittan hamajahum genesteni Allah haduma kurmano em Allah haduma kuram qura e magan emme muhim ekkamaki kit qur'an kiyawa maana dirasa ko mekandata kurun ne maana dirasa qura kamuga waninama hidaye libegen taane warfuri hame mota mizamanu ke ilmi horuntaka scientific hagiyataka kit qur'ana taarudunu mi kuri zamanu go nohode etek kantete ke miharu hodamun ebede scientist do ekamuke hoda komme kamakiwes kit qur'anu ke komme sifai ke bayan kurawa fawa kandetake kit qur'ana ki mige sariste ka har kurin bawalawa fotaka vias e kuri zamanu go wahataka kuriya hingane eta wahatake bayan ko fawati ne sariste ka har kurige bekalun ei kurige rasul bekalun e bekalunge zamanu ge hingadi hadisataka adi kuriyan hingane misalaka kit qiyamet duhu go wahagataka mifada wahagatawes kit qur'anuga war tafsilugun ebe bayan kurwa ehma mi mu'jizataka wa esawba kit qur'anuga sahara go wahagataka wadi go wahagata mi getura kandai eggamuge ki wahagataka insana nudana kitama kantate ge wahaka mifutuga liwegen bayan kurwa fa gowe ehma mi mu'jizataka wa maagandu sawabtaki ademi baani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen rasulunga mu'jizata wa tafatu kalefana ki emme fahuga rasula ade kalefana wani ehen huriha rasul bekona devwa fawa warabur gina mu'jizata devwa ehem wima emi tafatu mewani ki wegen kan obeche harame balala ne Allah fonu rasul bekona devunu mu'jizatan ewagutu nuhata ebekalun ulwi zamanu ka wani nimi kosfa ekamaku muhammad sallallahu alaihi wasallam devunu emme bodu mu'jizai kit qur'an ki qiyamata hame daande demiken daane mu'jizate ega maaganu sababta ki muhammad sallallahu alaihi wasallam ki emme fahuga rasula ekalefon fonuvi emme ha misam gata ehem rasul bekalun fonuvi e bekalunge qawmuga mihun gata en kit qur'an Allah wahi qurwa fa bawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki emme fahuge adi uriha misam gata fonu rasul ekka wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin muli amtaka rahmatikam ga menui kalefonu nufunuve ekam ehin evves rasul bekalaka ishare kurawa egota bayan kurawa fanuve en komme bekalakus fonu of mewani e bekalege qawmuge mihunge gata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen rasul bekalna demedu mu'jizata wa tafatu anna maagane ekkamaki qiyamata hame daanden islam din temi onnan islam din amma fahin huriha dinawani batil kurawa am kurige rasul bekalna bawalebi ebes fote mihar ege asla egotaka nei ekam kitu qur'an adis em furtan bawalebi duha peshiga meda hama smati hama di qiyamata jehendeme sonnani hama egotuga ekam mani Allah rakkatir qur'anikan kitu qur'anuga wahi qur'wa ehma mi rakkatir qur'an faratiki Allah kam ga wative mi tafadu mu'jizat kamuga mi vegendan ne ehma so ummedu kor miha hisaban ar tikudin mi filawul ingen daana maaganu kantetta ingigen diya kama ne and then so ummedu tikudinge maseketa tikudin medu qur'an maseketa
pune dena me tikudinga masekataki sofa number 34 fahen adi haikawa harakain eke deen adi 4 hedun ye harakain eke gonnone rangalu jumla faha gadi nuba jumla faha jumla ta kiyafa eka rangalu jumla vijjam rangalu faha ga nuba jumla vijja nuba faha ga dani harakai de gonnone suwal taka jawab dinu harakain 4 gonnone by rasul bekonna tebba fawa by mu'jizata liyafa den ei kom bekalaka devi mu'jizat ekkan tikudin jeheni nune bekalege rasul bekalege nan e mu'jizat kariga lielen jeheni ye ehma so ummedu kuran ami maseke nimmani ashar oktober 2020 ආදිත්ත දුවහ නේ අමියා හසාබු මේදගේ ෆිලාවලුගේ කියාදින් ජෙහෙබාමි නිමුනි සෝ මේද කර මේදගේ ෆිලාවලු තිකුදින්න හාසිලු වංච ජෙහෙබාටන් හාසිලුගෙන් දියකම අදි සෝ මේද කර මුජ්සාතක මානාග තෙරේගේ හිමිනේ කන්තත තිකුදින් දිරාසකෝ එකන්තත හොදා බලාන කම නේ මේදගේ ෆිලාවලු තිකුරිහා පුදින්න සෝයකෝ අඩුවහා අදි ෆිලාවලු පැවරි වීති වරබොඩ ශුක්‍ර අදා කරන් උරිහාගු දින්න වසර පාචවරි දුවහ කන් එදේ අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ් DPS Tele class